Okay. Hari abantu bajyaga bibaza ngo dukora gute zino video. So uyu munsi nje kubereka application ikora izi video tuba turimo kubereka kuri YouTube. Nawe birashoboka ko wakora video nk'iyi ngiyi ukayisangiza abantu kuri YouTube yawe. Kuko izi video urayikora ukayikora neza, ni video yeditinga, iyo ushatse ushyiramo isura yawe, washaka nushyiremo isura yawe. Kurikira ariko nkwibutsa gukora subscribe kuri YouTube kugira ngo turusheho kubana. Kora subscribe. Noneho ngiye kwereka application ikora izi video. Nk'uko bisanzwe uraza muri Play Store, ufungure Play Store. Application ikora zino video ni iyi ngiyi. Shenga urimo kuyireba, abantu mwajyaga mubura uko mukora namwe amavideo, ugasanga mwirwa mwibaza bakora gute video. Ni iyi ngiyi. Iyi niyo application ikora zino video, ariko iyi ngiyi mberetse uyu munsi wa none, iyi mberetse irishyuza. Iyo ushaka gukora video ukoresheje ino application urishyuzwa. Ariko bibaye byiza washaka iyitwa Vidima Recorder, niyo ibikora neza. Gusa uyu munsi ntabwo ariyo nashatse kubereka. Umuntu ushaka kubona Vidima Recorder urandika muri comment muhe link yayo. Urandika muri comment muhe link yayo. Gusa nari nshatse kubereka yuko hari application ikora zino video. Uraza hano ugafungura aha open, ugafungura. Wamara gufungura usigaye ukahita winjira neza muri application, nawe ugatangira ugakora video. Dore urimo kubona ko hano bahita bakwereka ko wayigezemo. Iyo ushaka gushyiraho kamera, ni ukuvuga ngo reka manze mbereka akantu gatoya. Ino application ikora ibi bintu byose. Kugira ngo ubone kano karongo, kano gaca umurongo, ni aka ngaka ndimo gukoresha. Iyo ushaka ushyiraho kamera hano ha kabiri. Iyo ushaka ushyiraho kamera, iyo ushaka ukora screenshot ibintu wakoze, iyo ushaka ushyiramo twa tuntu tw'utu emoji. Ariko kako ndabona hano hariho akantu k'aka VIP, berekana ko kishyuza, ariko hari indi nzira ucamo ukabikora utari bwishyuzwe. Wenda tuvuge ni urugero. Iyo ushaka gushyiraho kubikora ari video, iyo ushaka wenda gukora video yawe ariko ukaba ushaka kwereka abantu ari video, reka mbibereke. Wenda tuvuge ushaka gukora ari video. Turabona ufungura aha, ufungura hano, ufungura aha ngaha, ihita izaho ari video. Ni ibintu byoroshye cyane, nawe wabikora ugatangira nawe ugakorera amafaranga kuri YouTube, ukajya utwereka amavideo urimo gukora. So ni ibintu bishoboka cyane, birakora. Ariko inziza washaka iyo bita Vidima Recorder. So irakora neza cyane, yo ikora neza cyane. Gusa nuko nari nshatse kubereka iyi ngiyi kugira ngo abantu bashaka Vidima Recorder mube mwaca muri comment mumbwire nyibereke nayo tuso. Iyi niyo application ikora video. Zino video tuba turimo gukoresha tubereka, ariko ndongera kubabwira mukore subscribe. Mumara gukora subscribe mukore share, mukomeze muduteze imbere. Uko bisanzwe ni Tuso the Barber. Bye, ciao. Nari nje kubereka application ikora zino video mwayibonye.